Pa, pazite, Hazari su u Panonsku niziju došli zajedno sa Hunima. Jedno od plemena su bili Hazari. Zato u Čelarevu imate onu nekropolu gde su nađene menore, one jevrejske sveće. Hazari su narod koji u 8. veku primio jevrejsku veru, a u 10. veku je njihova država uništena od Kijevske Rusije i oni su postali nacionalna manjina u Rusiji i zato što su pametni, sposobni, povezani i umeju sa novcem, oni su se nametnuli i u Rusiji kao bankari, pa su onda u sukobu sa Rusima polako bežali prema Poljskoj, Nemačkoj i u Holandiji se susreli u 15. veku sa proteranim španskim jevrejima, sefardima. Znači imamo dve grupacije, Aškenaze, to su Hazari, 90%, ajde kažemo da je 9% onih sefarda i 1% možda su oni etiopski jevreji, falši, felši ili felši, kako ih neko zove, crnci. U Amsterdamu su se oni susreli i imali su pre toga iskustvo. Mudri jevreji i dobri trgovci su potpomogli mnogo da se napravi španska i portugalska imperija. Kad su došli u Holandiju, oni su napravili holandsku imperiju koja je imala ogromne kolonije. Kad je Holandija prestala da bude dovoljno snažna za njihove ambicije, oni su finansirali Cromwella, ali glavni operativac čovjek je bio gospodin George Downing, koji je, i svi znamo za Downing Street 10, ali niko ne zna da je on bio tvorac britanske obaveštene službe, tako da u onoj knjizi o istoriji britanske obaveštene službe niko ne spomene Georgea Downinga, a George Downing je napravio da britanska obaveštena služba postane toliko snažna u svetu, jer je koristio šine Jevreja koji su svuda u svetu dobro plasirani, kao dobri trgovci, sposobni, povezani, odani, verni i koji, kad im se zakuca obaveštena služba na vrata, kažu razum. To je tajna uspeha i Mosada, a pre toga britanske obaveštene službe. Ne zaboravite da je Mossad koristio sva znanja i iskustva britanske obaveštene službe, koja je najmoćnija, čak i kad nema para. Kad je Britanija na kolenima, britanska obaveštena služba veliki deo novca baš odvaja za Balkan. Da, ako sam vas dobro razumeo, i Orban je deo hazarskog bratstva. Jeste, on je Hazar. Jedan od razloga, evo, baš da vam kažem istinu, zašto mu se dozvoljava da uz vetar radi ono, je zato što kad bude došlo do rata između Izraela i Irana, jedan deo ovih Hazara i Izraelaca, pravimo razliku između Izraelaca, mada su oni i Hazari, ima 1,5 miliona iz Rusije koji su došli. Možemo da kažemo, Jevreji više, mnogo ima Jevreja ateista, tako da je Jevreji, možemo da kažemo, na neki način profesija, a Izraelac je patriota, nacionalista i on ima već pustio korene u tom Izraelu. Njegovi preci, njegovi roditelji su bili vojnici, neko je ginuo, dedovi, pradede. Oni imaju povezanost sa Izraelom. Izrael je nacionalnost, a Jevrin je profesija. Mnogi će to da se bune, ali ako neko kaže da je Jevrin, a nije vernik, recimo je satanista. Znači, prema vrhu, vi imate satanisti vladaju svetom. Oni mogu da budu i poreklom iz jevrejske religije, mogu da budu poreklom iz muslimanske religije, mogu iz hrišćanske religije. Jezuiti su satanisti. Moramo da budemo svesni. A jezuiti su jedna od obaveštenih službi Vatikana, ali koja je preuzela vlast i vlada Vatikana. Sadašnji papa je jezuita. On je beli papa, iza njega je onaj crni papa, ali i beli papa sluša crnog papu i on radi na štetu Vatikana. Moji prijatelji iz Hrvatske, novinari, mi kažu, ovo nije moj papa. Dejane, mnogo se manipuliše posljednjih nekoliko decenija, najmanje, takozvanom islamskom temom, islamskim fundamentalizmom. On se koristi radi geopolitičke prekompozicije, ne samo Bliskog istoka, nego vidimo i Evrope. Vi ste o tome pisali u knjizi Islamska republika Nemačka. Sad, šta je, dakle, da li u islamu postoje tajna društva? Da li postoje i tamo vladari iz senke, koji manipulišu temom islama i koriste ga u geopolitičke svrhe? Ajde da idemo, najpoznatije tajno društvo su muslimanska braća, koje je napravila britanska obaveštena služba, pronašavši jednog klinca, nije bio baš klinac, ajde, čovjek je bio mlad, Osama Bana, primili su ga u masone i vodili su ga nekoliko godina, a Britanci su bili okupatori u Egiptu.
vodili su ga nekoliko godina u London, smeštali su ga u najskuplje hotele. Tokom masonskih radova on je upoznavao najviše plemiće Britanije, razgovarao sa njima na ti, koliko to može na engleskom, čim ih zove po imenu, jer masoni između sebe, kao i Srbi, kaže jedan drugome ti, ljube se 3 puta kao Srbi i počinju rad unošenjem vatre u ložionicu, ložu. I masonerija je nastala zidanjem Vavilonske kule i po masonskom je sada 6019. godina. A cela priča o masoneriji se vezuje za zidanje Solomonovog hrama koji je 1200 godina pre nove ere. To znači da je neko mazao masonsku priču od Vavilona, od Vavilonaca. Pitali ste me u vezi... Da, tajno društvo muslimanska braća. Muslimansko braće taj Osama Bana uradio po nalogu Britanske obavještajne službe. Neki pametni Englezi su mu napravili program muslimanske braće i napravili su toga terorističku organizaciju koja je imala za cilj da po nalogu Britanaca likvidira određene britanske činovnike koji su zgledali u Londonu pa su poslati u Egipat po kazni, pa su tamo godinu, dve lepo živeli, glumeći velike gospodare, a onda je neki islamski terorista ih ubio, bacajući bombu na njih. Onda su Britanci jurili ko je to i nikada nisu uhvatili, godinama nisu uhvatili svog brata, prijatelja Osamu Banu, dok jednog trenutka, po starom dobrom običaju britanske službe, ga nisu pustili iz vodu i ubili su ga ispred džamije. Znači, uvijek je metod britanske obavještajne službe, oni stvore čoveka, agenta od utice, dignu ga, da imaju sjajan period života, 10 godina, 20 godina, onda ga bacaju u kandže, u ralje lavovima, a ruska obavještajna služba sve to zna, a i oni, ti britanski agenti, to znaju, tako da ruska obavještajna služba uvek pruža šapicu i kaže, ovde ćeš moći da se spasiš. Pa vam je to priča o Tačiju koji postaje ruski agent preko Bedžeta Pacolija. To im je priča i o mnogo drugima koji od britanskih agenata polako idu prema ruskoj priči da bi preživeli i nadajući se da će spasti kapital koji su ukrali od svoje države. Pre 40 godina se